Hai menaze ting choma I zaiklum I awang reme mai kram ke zing kai ting kum chana jang kai jemadai kam mai ting cho de reinsa paulia gai radali India ramgen znai relang be face Lok Sabha election bam begya state ka cham ge kakle be pan sar meze misonga zepele mena hang chum ka hazam le je ka chule gimi ka begene Manipur polling station Kongman Imphal East ge Zachigan Kim go nam kaspai rambai tengol maramena zemna gi kim go vote ramedu sudni lei zido ache zena pulinge kangom rame zena political agents maramezdu mina gi kim zate kakle lei zakachidlei zena Kongman Zone 4 National Children's School ge polling station number 5/31 gi dung kim go nam kaspai maramena vote kaibe mission electronic voting machine EVM zena voter verifiable paper audit trial VVPAT machine ramezdu dun siani lei zakachidlei zachigan kim go nam kaspai rambai tengol maramena voters maramagu vote sud beza punina te chura hang kaning be candidate ja te chura hangena le ja kachule zai punigu vote ja punina kaiton dra hangena suppose jigena public me kaga kaklebe misunga ja pedale zagi midu ka zana minadu kahzam dele Zaina Northeast State Nagaland Eastern Nagaland Gap Baug di mebam Eastern Nagaland People's Organization ENPO mene psu ungka ge kamkeu gai za election boycott ra hangya za vote kaimar ra hangya pauligum zanznai ra lang be face Lok Sabha election Nagaland ge bamge Eastern Nagaland ge na minadu districts ruglui ge vote kai malai zakacheu dele za pauligum za volunteers mramena wangpan konyak MLA pe kizidu kisoge hla te pedra hangye pe magra hang higin chat minge changmak ta na sapko ni le zakachil dile pe za Eastern Nagaland gena mina du vote kai magra hangena Zana Northeast State Assam constituency minge ge Lok Sabha seat minge gu railang be face election dun znai bam dile Zana Assam Sonitpur district polling station Priak haina za kreuze minge bnai haina za kreuze sro nadwar ka chubam ge ampuinung ne chige vote kai lo za ka chebe bizigene nimni le man sa pa umne sa za chige ampuinung ne congress ge vote ka rahangge ka chewle za ka chewle suppose zigene polling ge kanggo maramne close chige gujab chute un sauza suite mram za ku gai za wang za police mena nim tatile za ka chedle ani hai mena chirale migo vote za migo min zaibam le suppose zigene migene chige vote kai lo za rang chilak le ka gane mina kan cha cha ba nei biga vote kai ra le zap song ka ge du rang ze bam dele ai chige vote kai lo za zemanam ram za rang ba za na ka ka che biza psi hingdi mak ba le ka che ba hai mena chira le Zan Assam Dima Hasao District ge North Kachar Hill Autonomous Council NCHAC go EM saiba monjit naiding kina khana pe prasanjit naiding ka chebe pe za rasom go hanam kya spy mena nimtati le zai chige nimtati bza rasom go hanam kya spy United Dimasa Liberation Army UDLA metale zakachule zai chige monjit naiding kina pe prasanjit naiding za piki Taizu Wari area haflong gene nimtati le zakachedle zai photos social media ge viral te za minagi ki mena punuira tadle rasom go nam kya spy UDNLA me bope re ge zana haflong police station ge fire du UDNLA group me boda ge kai gai dele zai chigen daite bi bzigine rasom go nam kya spy UDNLA me bone prasanjit naiding ka chebe pe monjit naiding kina pe za nimtan me ka chebe plam za chising lumare le zakachule Zan Manipur Korang Kambu Kachubibam under Kurai Assembly Segment Imphal East District and Znai Hegi Nchatkana Aigumbi Hige Kakle Bepezegi Mi Kapigena Vote Kai Hange Wong Bako Kachipoze Paga Hakumbia Gimi Chi Kaptoze Reheki Potatile Zakachule Zaitige Gimi Kapige Kakazome Mina Hangtomezidu Policemen Nimni Delay Zakachule Zai Manipurgan Znai Relang Beface Lok Sabha election Bambiga Kakle Bepet Bam Remezana Constituency Remeza Tamna Pok Iroi Semba Kongman Zone Paminge Bepezena Morang Kampuga Kaklebe Pedele Kaklebe Peza Nkimigo Nam Kya Spy Mramena Punisu Site Zagimi Poluza Voters Mermego Punine Vote Karahanga
vote shoot jene vote kai be machine rame jene voters me chawmei ka chebe chira hange concept be machine rame jedu teun siani jene constituency ke cham begya za voters manai spy me kagadu kakle be pet punigu vote shoot kam dip zigene jene kakle be pet jebam je police me rame pijening tingge mak pe zigene candidate manai police me kagadu kakle be jene kakle be jak cham be misonga je pele The Indiram State Babam Cham Union Territories Nkaiziket Constituency Haikazek Nagan Znai Rimaige Railang be face Lok Sabha election bamdeli Zaipnuina ki beze dimante beze pemak blamgena zanepunuira tablamgena election ge vote kai magze boycott ni bezedu areas kui bamdeli za isi mena saze again chesruk changdi ze India ramdui ge vote kai mriak 59.7% run nakai changre lei jebam lei za electors mriak ramza kya kamchilak de lestu I gena pillo Indiram state kai zikat gens nai railang be face election bamge vote kai changbriak state kai zikat gu percentage liagai ra de lei hegin chatmingeu riak changbagu Andaman and Nicobar Island ge 56.87%, Arunachal Pradesh ge 63.27%, Assam ge 70.77%, Bihar ge 46.32%, Chhattisgarh ge 63.41%, Jammu and Kashmir ge 65.8%, Lakshadweep Kachibam ge 59.2%, Madhya Pradesh ge 63.25%, Maharashtra State ge 54.85%, Manipur ge 67.66%, Meghalaya ge 69.91%, Mizoram ge 52.73%, Nagaland ge 55.79%, Puducherry ge 72.84%, Rajasthan ge 50.27%, Sikkim ge 68.06%, Tamil Nadu ge 62.2%, Tripura ge 76.10%, Uttarakhand ge 57.54%, Uttar Pradesh ge 53.56% and West Bengal ge 77.57% lei zakachuli. The Tripura West Parliament Constituency Benai, 7 Ramnagar Assembly Constituency Gens Nai Rima Garelong be face Lok Sabha election bambige Mina Hankadne, Lona Lotum vote kar Hangelun be Zigene, polling official Mina Hangnaze, suspended Nile Zakachole. The Tripura ge vote kar Hanga Bangladesh Kidegene Mina, Tangnaza Hemingeme, Indiaram Benai Bangladesh Kidego, Ramrage, fencing re Gaibibe. Kalu Zagulei Zakachebezedu Sasudlei the India Ramga Nznai Ralang be face election bamge vote kain kilang beze Tripurane Zakachule Hegi Nchadmingeuria Katsangbe I genen my cram kizing kiting kum Tanazan Kaizemedai Kamai Ting Chuak de Rain Sapa was Aloy Delay.